Uguku mawoni ngurani magitumukaga kuma miena itiganite megie uria commission ya urumwe na wigucano wa bururi iratacukirie makinya ma kiwatho ateti aria maratumuka miario ngisugira ngaukano gatagati ka nduriri ikundi gia ikari ya Runyenje nimeyumiritie na kuria commission iyo kuruta wira na wigananiriku. Makiaria maitauni ria Runyenje ni makanyiritie miario ya gwaturania mwingi kavinda gaka githurano kinene gitigarite mwaka umwe ni ugwati kwi urumwe wa mwingi makiria riria ateti aria mararia miario iyo matarocerwo makinya ma kiwatho. Lazima tuhakikishe ya kwamba amani inadumu na hatutakubali, na tunaomba zile tume za kuangalia vile watu wanaongea, zile tabia watu wako nazo na wanalipwa na ile pesa sisi wenyewe kama Wakenya tunatoa. Kwa hivyo wafanye kazi yao, wakisikia mtu yoyote ana matamshi ambaye haifai, wafanye kazi yao na wafanye kisheria. Makiria mogune marakuma minister wa rutuwira wa mwingi Geoffrey Ruko nyundu warendekithia gwaturana gwa kirima makiuga miaria yake tigu murugamo wa ekari ya Embu. CS Ruko netwese interest yaku, it is very personal, we know that it is personal. Ureka guo nigetha ukorwe ukiremain relevance in politics. But by so doing, you are not doing yourself any good, you are causing yourself a lot of harm. Tondo ando matirenda kondo ando mara koro makireterwa maundu mangire vota kurete ikuo tondo riri ando makagaukana. You see me, you see an enemy. Nduk tutinge koro tuyarata. Ndo ucio retwa Ruko maundu make marai namo na matinge toria Embu na Meru na Gikuyu tugwatire twethe bandu bamwe. Andu a Embu tugai thayo iratakara natwe ni cionthe. Makauga mutongoria wa gikiro kia Ruko bati kureta andu bamwe no atite gucocira kugaukana kwa ndurire uko makiorota merio yake no iya ugwatire mwingi wa Embu uria turaga miene tiganite ya bururi. Amwe tutumite kundu ngurani tugauka tukavika guku twi atumia ciana cietu ikathie kundu na ku Mureta West. Koguo riria mugwatura kirima ni kuga ati ngwataniro yonthe gatagatiri getu na andu acio yagirwo gukorwo itaivo na tariu tuthiite kithurano ri turenda Kenya ikorwe imwe. Riu magakanyiria vatu wa ruvonge rwa gitiri na ruya rwa urumwe na wigucano wa mwingi gwikirwo rito mbara ya kurana miari ya kuthoga thayo ni undu wa rucio rwega rwa bururi. Tariu twagaukana uria CS Ruko arauga biashara cietu ndoma cietu no curu wa mukio tukendagiria ariku agakorwa ni ciondo iria turatuma ta guku Runyenje ni andu ariku makaguraga. Vanduri va Inooro TV ni mwena wa Runyenje kaunti ya Embu ni Beta Dennis Fundi.